Thutha wa ukorwo akirumira cira wake kugera rurenda iguru rigi ugitiri wake, Nicholas Julius Macharia mwikwirwo munene njuragano-ini ya Tamara Blessing Kabura ni akinyiri igoti-ini inene gwitika thitango cia njuragano iyo mbere ya mucirithania Kizito Magare. On 24th May 2025 at Witemere area within Nyeri Township in Nyeri County within the Republic of Kenya, you murdered Tamara Blessing Kabura. What do you answer? Na thutha wa gwitikira gukorwo atabanirie giko kiu mwikwirwo ucio athitwo athie na mbere kuhingirwo njera-ini ya King'ong'o nigetha agetika thitango iyo o ringi kamwira atuirirwo kioho kia maisha kungituika murugamo wake ugakorwo uri o ucio. So the plea shall be taken again on 29th of July 2025 because he has accepted a death penalty offense on the first plea. So I need to take that he has reflected on it, and then I will take the plea on 29th of July. So siku hiyo ukikuja ukikubali ndio tutakufanyia hukumu. Hindi ya ukinyo gwake igoti-ini aciari a Tamara arata na ahuri biacara tauni ya Nyeri ni megwikinyitie igoti-ini na njira nene kurumira cira ucio maiyuirwo ni maruru kuona mwikwirwo ari umwe wao thoko-ini ya Openea. You shall proceed. Andu-ini ha Inooro TV kuma igoti-ini ria Nyeri, Njita Kamau wa Mwangi.